салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сомонаи раҳим продакшн, ба кулли он нафароне ки ин лаҳза барномаи навбатии моро ҳамроҳи акай хол тамошо кардесанд. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яке шумо аввалан видеоро ба дӯстҳо, ба рафиқҳо, ба ҳама наздикотон паҳн мекунед ки чунки анами падари меҳрубон акай холам бисёр мардум мешиносанд, медонанд, дастгирӣ карданд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам касоне ки дастгирӣ карда наметавонед, аввал видеоро ба дӯстҳо, ба рафиқотон паҳн кунед, беҳтарин анаму савоб насиби ҳар яке шумо мегардад. имрӯз мо меҳмони хона анами акай хол шудем ки авҳоли падари меҳрабона бинем ки ба кадом авҳолае ки ира ма мехоҳам ки ҳамаи анами зиндагии падари меҳрабона аз забони худаш бишнавем ки аз чӣ сабаб лаб ва як параи рӯи анами падари меҳрабон ба анами ҳол омадагиад. як бор дигар боз салом алайкум падарҷон. сози хуби саломатиҳо хубанд. камтар баландтар гап зава, камтар аз анамо қиссаҳои зиндаги пештон гап мезадед ки аз чӣ сабаб дар рӯи шумо анами хел захмҳо пайдо шид? майда буд, якмда буд, майда камда. ай вақти хурдсолитона? Хурдсоли, ҳамин устурса калон шид. Ина ба як ураз. И ғамтиш чӣ хела? Ин ғамтиш ина ҳама кафисай. Ҳамин камтар нагрузка агар як бакам бум, ҳама тайхун мешавад. Ина ҳолат дисехда. сӯзок, дард хира ҳаста? пастайн я? Ахайна ки яра кишид чӣ мешавад? баъд дард пайдо мешавад. оиладор ҳастед падарҷон? панҷта фарзанди, 4 духтар, як писар. вақти оиладор шидатонда чӣ қадар буд? Майда буд. майда буда? мисол оилатон ягон гап намега ки шумо и хел у хел мақсад и хел чизо нестед дар зиндагӣ, меҳру муҳаббат ҳамаш иншоалло ки беҳтарин ая. дӯстони азиз, авҳоли падари меҳрабона бинен, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки падари меҳрабон ба дастгири мо шумо ниёз дорад. илтимос бародарони азиз, бениҳоят қина ки авҳоли падаро ма дидем, нигоҳ кунем бо ба ҳамин ҳолаш ба фикрам кам таксиам мезани а? Оя мошин аренда гуфтагим, камаро нафақам 400 сомон. маоши музди меҳнати вайтона рӯпаи якамон 400 сомон. яъни гурӯҳи якам $2 доллар 400 сомон нафақа метавонад. нафақа? так мошине ки шумо гирифтагин рӯзда чанд сомон аренда месупорем? рӯзда ҳар рӯзаш 90 сомон месупорем. кор кунем накунем бояд шумо пула бисупорем. мардум муомилаш хеле вақте ки дар такси ҳаста одаме ҳастае ки муомилаи хуби одаме ҳастае ки хаякран дастгирӣ мекунанд дар такси, мисол аҳволи шуморо мебинанд. баъзе одаме худот ҳастана? падарҷон, барои шумо хел қӣн нест ягон маълумотам мерем, мисол қинам бошад чикор мекунед? осмон баланд, замин сар. ба доди худо додагиам шигурман кунем гаштист то имрӯз. чанд фарзанд доред? 5 та. чанд духтар, чанд писар? 4 духтар, як писар. писартон оиладор? оиладор нестад. таваллуди 2000 студентар буд. кенҷигӣ писарай? не кенҷигӣ ҳа бо бағар зади духтар бо 3 духтар, писарам ва охиронаш ва духтарам. то ҳозира гуфтем ки писари ма студента, яъне то ҳозира анами душ вазмини зиндагӣ дар сари шумо борад? як хани се духтаро ҳама ба хона дари хичон. ягон ид, ягон маросимо дар ҳисоби давлат, аз ҳисоби анами давлат мешавад? ҳар як ида як бор ягон коша орда, ягон вақрачкада рована 5 литр ода метавонад меёрад. яъне дар такси вақте ки одаморо сувор мекунен, гуфтем ки муомилаи баъзешон хуб, баъзешон бада. баъд падар бисёриёш намепурсанд ки аз кадом сабаб мисол ҳамин лабои шумо ҳамин хел шид, лисои шумо ҳамин хел шид, ҳатто суханам намекунанд? мекунанд. баъзе ба ҳамин чизеро ки худо додад шугуна камтар ин ягон ҷарроҳӣ ё дар хунон ҳамин то ин 2 сол пеш ман муроҷиат кардам ҳукумат қатъиян гуфтам ки модар нестем мутахассисе ки ҳамига бакунам. фақат хориҷа
هر خوریگشم ما نمیدونم خیلی خیلی اگر پدرجان انمو آدمانی که خیر میکنن، آدمایی که دستگیری میکنن، نفران فدراسیون روسیه برای شما پول میپرتن دستگیر میکنن، یگان آدم خیرخواه پیدا شوه و جراحی شما رو در دولت‌های خارجی به گردن میگیره. ان شاء الله اول آخر خدا مهربان میره. نه شیلانی اینا دوستان عزیز، پدر چند درآمدگی؟ 58 تا بود میکنم 59 یعنی اینا 58 59 سال زندگی شما با هم خیلی عذاب گذشته. انا میخوام خوردن خوراک چی خیلی خوشقت میخوریم پس این با خوشق نه دندون اینا هیچی نیست نداره. نه واقعی دندون ها بود اول بود همه ریخت از حساب انمی از اون 30 سال هم که رفت دیگه ریختن میگیره بخوری بله راست میگه پدر مهربان، راست میگه. دوستان عزیز، از همه شما احترامانه خواهش میکنم که اول پیش از همه بهترین کار، بهترین گپ در انمی برای پدر ما یکم دعای نیک از درگاه پاک الله مهربان در حقش دعا کنین. انشاءالله که بنده با دعا سازه میگه در حقش دعا کنین. دیم نفرانی که دستون میرسه، کسانی که دستون نمیرسه، شما نیم تماشا کنین، ویدیو را پدریت کنین. انشاءالله که خداوند در نامه اعمال هر یکی شما کار خوبتون از قبل کنه. نفرانی که در زندگی دستون میرسه از برای الله، برای یگان کس نه، از برای الله که اوحال پدر را بینین، لب روی پدر را بینین، بچه اونای التماس احترامانه خواهش میکنم که دستگیری کنین. این دستگیری شما فردا روز قیامت انشاءالله که در بهشت به هر یک شما باز میکنه. دوستان عزیز، ما باوری کامل دارم کار خیر، کار نیک در نزد الله مهربان به نهایت خیر ختم میدونه. دوستان عزیز، شرط نیست دیگر گپ زدن. فقط یک چیز احترامانه خواهش میکنم، اونم کارتایی که در دست ما میمونه کارتای پدر مهربانه. درسته پدر جان؟ با نام نسب ختونه، نام نسب شما غالیب خال قربانویچ. انم کارتا نمیخواد میبرویا. با کدوم نامی رو رجیستراسیون کردگی؟ نمره چه کنم؟ چند میدونین؟ از یاد میدونین؟ چنده؟ 901 05 50 06. درسته؟ با هم نامی رو رجیستراسیون کردگی شما میتونه که طریق نمره تلفنم هم همراه پدر زنگ زنید صحبت کنین، هم در کارتشون مبلغ معینه برای پدر پرتوین. دوستان عزیز، پرش در تگ میمونم برای نولاش بسیار شروع میبینین. انشاءالله باوری دارم هر یک چیزش دستگیری میکنیم برای پدر مهربان که امروز ما اومده ملکه که از پروای روش از چرک زردو سر کرده سعی برای که پدر هر روز در کار میبره. مقصد این خیلی هم دیگر کار کردن اونا میشه روزایی که خیلی شما روزایی که همه خیلی چرک زردو یا روی کلان شما خون بیا اون روز کار نمیبره. انا اون روز که کار نبرین حساب نمیکنه. نه اونو بخوایی نخوایی شما یعنی تاکسی پولی شما ماهانه دگاورتون همه یکی روزش 90 سومونی باید بتینه. کار کنه نکنه فرق نداره برای همین مجبور میشه که هر روز ببره که یک چی در زندگی. این زندگی ما دیدیم خانه رو در فرزندی گفتین استودنت یک بانجا دیگه کار میکنه؟ نه خیام بود اونیورسیتی چی داره؟ انگلیو روسیه ده؟ همین جایی؟ نه هم فهمیدم خیلی همونجا تحصیل میکنه؟ خیلی همون انگلیو همون خیلی دسته همونجا میخونه همونجا. شما خودتان چی پدر جان اگر معلومات دارین؟ یا وقتش رفتون بگیرین؟ وقتی همون پیچه خود دادی. اصلی وطن تان کجای؟ اصلی وطن رایون فرخور. رایون فرخوران؟ کلخوص کمونیسم. بینه دوستان عزیز، یک چیز دیگه خاطر رسان کنم، پدر آدرس‌های پرش گپ میزنه، بیاین از نزدیک از اول خودش بخبر شین، ببینین همین آدرس‌هایی که از این حال در شهر زندگی میکنه پرش گپ زنه که مردم بیا اولتون بخبر شوه. اینجا کدوم منطقه؟ شهر شنبه، رایون اسماعیل سونه، خیابون رودکی، خانه خیابون رودکی دو سرکار خانه درب دو. بله دوستان عزیز، خلاص پراترش کسانی که خیلی نمیدونن پیش همین سیمین زوادا رو پروی زوادی کوکاکولا تاکسی های خوجند که پیش هم گردشی راهی کشیرا چه؟ چاست قلپستا چاستی کی بودن اکای سوروبا چاستی اکای سورو
همین گردش هم میگردی طرف دست چپ نیم یک رخچه خطی میبروی با همجه را بیان زنگ زنه پدر همه آدرس رو به هر یک شما گم میزنه شنیدن کی بود مانند دیدن بین احوال پدر مهربان با خبر شین پدر جان در آخر به همون نفرانی که این لحظه در کفته شما سهم خشونه گذاشتن یک دعای پدرانه بده پرارگار کسی که دستگیر میکنه کی نیتی داره و نیتش برسه پرارگار خارش نکنم ایدامان خچون باقی مونده شخص کنم الله اکبر هزار رحمت دوستان عزیز باقی در پناه الله باشین خیر تو برام